Bog, čestitam na pobjedi, ovo je bitna pobjeda, sad ste se kvalificirali u glavni turnir, pa evo da čujemo nekoliko dojmova. Da, mislim, odigrao sam jučer jedan lakši meč, danas je bio dosta težak meč, što nije baš rezultatski izgledalo, ali sretan sam da sam prošao kvalifikacije i da sad čekam protivnika u glavnom turniru. Super, je li vam smetala kiša, kakvi su uvjeti vremenski bili? Pa s obzirom da su danas pred 90% kišu, da nije se trebalo igrati, super ispalo danas. Super, recite da li planirate igrati ostale turnire u Hrvatskoj, ove challengere u Splitu i Zagrebu? Pa nadam se da u planu mi je da igram i Split i Zagreb, tako blizu mi je kuće, tako da vjerovatno ću igrati sve turnire. Super, kakvi su vam dojmovi za ovaj turnir, znači Zadar Open, Falkensteiner, Punta Scala, kakvi su dojmovi smještaja samog turnira? Pa stvarno uslovi su odlični, sve je mislim, hotel je odličan, teren su, s obzirom da je početak sezone, dobri su tereni, tako da zadovoljan sam, zahvaljujem se organizatorima na odličnom turniru. Super. Evo za kraj mali poklon od nas, od našeg sponzora Brita. To je inače filtrirajuća boca vode, znači gdje god na kojem god ste turniru direktno iz slavine možete uliti vodu u nju i ona vam filtrira vodu, tako da uvijek imate svježu pitku vodu. Evo izvolite. Hvala.